Agi-agi taja maaja tasalay barasanji. Yan na to napalahira ada ito matateriulo. Yan ang kamelo na jama na melo mapigaw, pure mapigaw, tatay barasanji, apa barasanji, papuloy baraka ilalan na tumatamalapi yang kiadir. Tete gari kanja na adat ta teriulo he. Yoko pure mapaboting, ipatudang iboting paruwe, yung lipu imang, aga na pigaw po imang mo, barasanji mauli asan na. Makanya iya ko to mapabuti to melo may pasiyama anak dare na kaluluwi. Apa iya kung kaya to anak dara na mo maga bati na licho itapana. Kaga anak dara ko upasang di anak dara na mo maga cantik tan na mo maga puti na ulita iya ko di patapura manlak kay tatamotiyak ka di anak dara cupe. Idi kaluluwi. Namo magagarata tayo ko de patapura makbay ni tatamatu yakka de kalolo cepi anak dara cupe kalolo cepi iya tu patutu na cupe oke cepi pasampo na cepi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sullina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala wal fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa may yaba man atu'ani dahalal jannah wa man asuni faqad aba. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan saya muliakan alina tomatomalat bitak Bapak Kepala Desa Ciro-Ciroe beserta dengan unsur pemerintahannya. Yang saya hormati dan saya muliakan alina tomatomalat bitak Ketua BPD beserta dengan para jajarannya. Yang saya hormati dan saya muliakan para kepala dusun desa Ciro-Ciroe. Yang saya hormati dan saya muliakan alena tomata malabita imam desa Ciro-Ciroe. Yang saya hormati dan saya muliakan para imam dusun, para panitia masjid Umat Nur Al-Syab, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, pegawai syara, sininna tomatua malabi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah syukur kimapuji tandigang ka lori sisi araja aku wasangan na fungal Allah ta'ala. Nasabat tentu ilalan na yeswewe na tofadang kamanang ito si dapu-dapungang. Nasaba asya maasi sumpungata na ang kakiparingati wi aso ijajengan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamagi-magi na sabab peringatan maulid yang kita lakukan ilalan na yeswewe na mancaji wi patampak barakan na pamasiri tujuan na idi atau matapat na fungan la ta'ala na tolisu na ang kairate yalay si idu atelu buruang ilalan na ya amolukang iwi na ilulungang iasalamakang atau pada salama mananungang salama wanwalino labi-labi asalamakang irilino si walid na fungal la ta'ala salawat na niya papas salama masa
ifongo lolori ale malabina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si matajallo kang iasalamakang akatuwo nga wanuwalino akatuwo nga wanuwa akhirah. Al jannatu wa naimuha saddul liman yusallim wa barik alay. Na iya surugaye lolongi pamasina upapaha na punay to masalawa inaniya to mapasalama imasa lori ali malabin na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga natofadang kamanamuah natofada makalit jari salang kabitaray na diya tupuri awal lagading ito nakiyasit na pipangulawang. Maka dade gagayak katay de gagayak si matamatik tutuori libot na yawan walinoy. Sa nga din na pamasina mitufungan la ta'ala syafaat na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Agaya sa yurmilo yakate de gagas sa nga din na pamasi yemi tu puta mi ate surugan na sabak pamasina mifungan la ta'ala. Na yato pa naturo pamasiwi yakuto masumpah. Makanya ini rupa tahu ataki yasenge atam masumpa me matori tujun na fungan la ta'ala yasenge masumpa ijame yana surongi puwangi ininiri di tujun na yana pisang kengang yasenge ata. Makanya dito matapai dua. Nomor si diyakingi makadang ketufungan la ta'ala. Batewe yaki to masumpa amantu billah wa amantu bir rasul keyakinan lori fungan la ta'ala nasabatan rasumpa na atil lori buat na wa amantu bi rasul keyakinan lori nabi ta nasabatan ra at kacumalampu na madecing. Yang kedua, iya pa na madararari tappa ilalan na atiye. Iya pa nakaliput tappa ta ilalan na atiye talupa pude nawa di masaka. Teka yero taluat lapakan na lilata atau kena atiye na jabi na sabak pangkaukan. Ya kon lapak lila mi bawa kau curita mi tu asanna. Ya kon natokan hati sikri tafakuru asanna. Ya kon aja may pangkau kemas sipak paring te asanna. Tapi kada guru te ya kome ko pakalipu itapak mo. Elo ko pasuku itapak mo makmula ilalan na wanua watak kaleta. Terlupas lang aja lalo na masarang. Lepakan na lilay atau kena atiya na jamin na sabari tujuan na pangkau kang maka itulah disebut orang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yamili sapatuari lebot na yawan walino dek gagas sangadin na syafaat na nabi tak di yaumil kiamat nantinya. Dek dada umma de na maranno elo manang ilolongang syafaat na nabi tak rilalan na lino suwalit na huwangi na sabak syafaatnya baginda Rasulullah maka dek nagaga ilolong sangadin na pawala batuana de cinge aga pawala batuana de cinge dek gaga sangadin na suruga pamasina mitufungan la ta'ala. Apa itu nabi tatomata malabi yang kihadir makadaki maladaki mapuji kuri nabi tak makadaki kita cinta kepada Rasulullah makadaki kita rindu kepada Rasulullah maka pilak dak mapuji-puji nabi tari tujuan umatna maka pilak dak nabi tak mapuji di umatna aga contoh aga kejadian watunna ifatokun nabi tak telah terjadinya hari kiamat manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukuyuluna fangulut tajibril macan raka rupanna nabi tak macan lapak kita matanna. Dek gagan na puada nabi ketika dibangkitkan oleh Allah sangadinna aina ummati ya Jibril. Lo tiga manangi umatku Jibril. Nabi ketika dibangkitkan oleh Allah, denang kana sapa pak dimondrimen na pak. Denang kana sapa nene na ali na piara bobori waktu mati na duit tu pajajiat na. Denang kana sapa iindo ambo na ketika dibangkitkan oleh Allah. Tapi siapa yang dicari Rasulullah ketika dibangkitkan oleh Allah di hadapan pengulun na sinin na malaika de gaga na huada nabi tak sengadinna lo tiga manangi umatku ya Jibril. Nabi tawatun na ifatokong de na kana sapa ito rifojinna. Apa iro nabi tatomata malabi yang kihadir telung pulang ilalat tampun na indok na mati ambok na
Jadi wimi tatajak kulino magannaan na tong umuro na mati indok na. Dua tong mati na indok na mati nenena. Tapi Nabi ketika dibangkitkan, dek nak nasapa nenena Abdul Muttalib, dek nak nasapa dua itu perjanjian na, dek nak nasapa ibai nena, anak na apona, cule-cule tepajinna. Buah hati balahan jiwanya. Bahkan Nabi ketika dibangkitkan, dek nak nasapa sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Dek nak nasapa sahabat yang selalu berjuang dengan Nabi, yang selalu berkorban dengan Nabi, sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Dek nak nasapa pangulut ta Abu Bakar, Nabi tadi nasapai Umar, dek nasapai Utsman, Sayyidina Ali. Tapi siapa yang dicari Nabi ketika dibangkitkan oleh Allah? Dek gagan nafuada sengadinna aina ummati ya Jibril. Lo tiga mana ngi umatku Jibril. Aga nasa pangulut tak Jibril, ya Muhammad, engkaulah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah. Napi matan ng atin na nabita. Magay, nakitauri kasi nabita aja akama di antara kita. Ilalan na yung wale masigi ewe. Baja na siya nga diye, natulisuri pamasina buwangi, loyolo ni tama naraka sa balu Nabi dibangkitkan oleh Allah. Maka itulah tanda kecintaannya Nabi, tanda papojin na Nabi ta, di palawangan na umat na tumatamalabi yang kihadir. Sinin na tumatamalabi jamaah yang dimuliakan Allah. Iya ko sejarah na kehidupan na Nabi ta, may lagi curi tapakbu. Sama turu gurut tafandritae. Maka dayaro nabita ijajiyang aso na siningi. Magi na aso na siningi, dua telu kajajiyan na taro puwangi, na tampu puwangi ilalan na so na siningi. Aso sining ipaturungi akorangi, siya dapu nga 10 30 geso, 110 apasur. Aso siniyak ka inabita mancaji suro ketika umurnya 40 tahun. Asosinin lisuri pamasena puwangi pada tahun ke-11 Hijriah. Amure na nabita itala Abu Lahab punggawana kapiree alena pitna nabita selalu menentang dakwanya Nabi. Degaga angka decin na nabita riyurona pakitan na Abu Lahab. Bahkan perencanaan na Abu Lahab elok masurong puni nabita. Tapi makadewi guru tafandite nasaba Abu Lahab Maria jadi nabita sampai dia merdekakan budaknya namanya Suwaiba al-Islamiyah, maka yakka awat tengenna yakka pacal laki buruna tungka waninna sininge nasaba Maria jadi nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu tisaya sang Abu Lahab tisang Abu Lahab agat tak iro Abu Lahab kung gawa na kabiri pertama selalu menentang dakwanya Nabi dahil na melo ya ko ang kaara tama sallang na fitna to ni nabita dahil gaga ang kadecin na nabita riyolo na Abu Lahab bakang aga na sa guru tafandite Abu Lahab dahalan nar onwan na naraka tapi yakka susana yakka awatangan na yakka pacalana tungka wani sinin aga pasabarna gara-gara Mario ijaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yaku ini umat na tanda peringatan muli yang kita lakukan ilalan na Yesuwe dek gaga na sabak tanda kecintaan kita kepada Nabi, tanda kerinduan kita kepada Rasulullah. Jadi taniya tu makara talo mamulu tomiro talo dito di gaga siya lagala katalok ko dito gaga uy dito gaga tapi wisang ya anak kampung na pak desa masih pak malaika kino Nabi di gaga po di siya lagala katalo tena pada ko kampung lang anak isuro mamok ko ito matuan na paliwa soro kasi nana apa ada na yun na tomato maju di gaga na sisangi na capuri manang de natyang mala talo ye talamoy talo tabawa rewa kalamas salasay pi acara namo me kimali batampura na jadi to namo me kimali pato do na jadi mato de ne atyang justru maka pahangkan ja to hole mamulo na ang kay bawar rewa magi alaki talo alaki soko apa mancaji bisenus-senungang nasaba senus-senungang na ipake makamala na to salama lino akhirat to matamala yang ki hadir.
Tapi angkat kampol liwa iye na moje talo na stasi na ngalay to. Na mako bati na panitip pak biringin na mo talo na stasi caputo. Kakasi na bawang nga talo si pante nga dako alhamdulillah ang kana ubagyang ngibali boleh. Latu ka boleh megangi batang pura na jadi sana. Ang kasilan na soko na din na si piri soko ka do to papada yuko pura tamela lakul kase. Melo kasi masuk oleh ko masigi pura ka mamolo si sapi si sandalaku. Iro sandalaku nomoro 30 arwa newe si sapi 42. Ada kumucalla-calla ustaz itu bela. Sinin na to mapamala bi jamaah yang dimuliakan Allah. Maka tale baraka narito dunna ya amulukan ito mapamala bi yang hadir. Tapi yang mencaji persoalan okoy tanggala ijajengan na nabita. Jadi ada memang ulama mengatakan bahwa itu nabi tak ijadiyan tanggala 2. Katong makka datang tanggal arwa, katong makka datang tanggal asyira, katong makka datang tanggal 10. Tapi pendapat yang paling masyhur nabi tak ijadiyan ni asona sininge tanggala kagamisan ni walingi hadiah. Katalo sa dekoy. Tanggala 12 Rabiul Awal tahun 570 di ijajengan na pangulutan Nabi Isa. Maka setiap tahunnya kita melakukan peringatan yang namanya peringatan bagian daripada hari besar Islam. Apa iya ko amalu ketupak bodega kacapat na maka dah kamaki ia na selesai ulam moli pada tema molu tidak bahkan aso sitongan na to mamolu demi tasadari aleta apa yang matoje tu barasanji yang mato maulu yang natu sama kare guruta almarhum almaghfurullah angka patete sandala na guru toko pinrang ketika saya selesai taksia nada iya nana satititingi sandala na guru ta ambo dalle. Setiap pergi dakwah, iya lo dampingi guru tak. Tapi ya kok ni oto na selesai acarana, ya ko macurita kak si di mawa pasan na. Aga pasan na guru tak, apapun yang engkau lakukan, ajak lalu musalai itala ibarasanji. Agi-agi tajama ajak tasalai barasanji. Ya na tu napalahira ada itu mata teriulu. Yan ang kamelo na jama na melo mapigaw pure mapigaw tatay mak barasanji apa barasanji papuloy baraka ilalan na tomotomalabi yang kihadir tete gari kanja na adat ta tomoto taryolohi yoko pure mapaboting ipatudang iboting paruwe yuli pu imang aga na pigaw pu imang mo mak barasanji mauli asanna. Makanya ia koto mapak boti tomelo mema pasiama anak dare na kalolowe. Apa ia kong kaje tu anak dara na mo maga bati na lico itapana. Kaga anak dara ko? Ha? Iro protokol anak dara to? O pasangnya di anak dara. Namo maga cantik tan namo maga putih na ulita ia kode patapura manlak kay tatamoto yak kade anak dara cupe. Idi kalolowe namo magagarata tayo kode patapura makbay ni tatamoto yakade kalolo cepi anak dara cupe kalolo cepi iya tu patutu na cupe oke cepi pasampo na cepi oke cupe makanya di anak dara yan ang katolatuki kita tarima ni di ada je tomelo megatipe apa kato je makadataro de na mana saja mana ya kumagarata mo ada kumapiara iti laino angkang kamu iti ko maipiara na iti ilaye iti les sekaraga di orangnya panamaki ko na ya pegere na yanre sinin na tomato malabi yang kehat jadi galo naro adat na tomato taryulo kanja na tradisi na tomato taryulo melo po sipa kelo malabi na nabita ilalanda o timparue matuju-tuju ketika dia bina rumah tangganya menjadi keluarga yang diridohi oleh Allah Subhanahu wa taala makanya ajak tapalenya tapatat dengan barasan dia tungkat ia kotopura mapalawa mapigok tomato malabi yang kiadi yang kedua topura mali otoro topura mali motoro pura ki mali oto yuli pu ima aga na pigo pu ima mak barasanji mauli asanna tomelo lete bola waru yuli pu ima mak baca salama ya tona mak barasanji mauli asanna si
Tomelo mapatato bola pajanna waninna pale pamana parewanna boleh yulli puhi mama barasanji mauli si asanna. Tomelo mahakeka yulli puhi mama barasanji mahallul kiam tomakat dek naibace na saraka ite pa ulak lolona lopong anana mauli asanna tomakamalabi yang kihadir. Makanya am maulu kenge am miraja kenge abarasandiye de nafattu jama tomakamalabi yang kihadir. Mari aso sebenarnya kita lakukan dek mene sadari wiyaleta tomakamalabi yang kihadir. Cuma je mimita masalah na pak kampung sisa dito raga ko kampung ewe. Ya ko ang kani kasimangi melo mak baca dawe sama na din jampagi. Tiapa aja lele tajang itu polena. Ada ku ya tunda tamundangang ide na de ya ko rin ite tapate itu kasimangi na din agak nak 20 menit na salase bacana. Tanda tuda kumura dak mo jampangi nak baca imangi. Imangi alena tumilodongi asalamakat tapapuhe. Alena milodongi kesuksesan tak awaringi awatanga adisinga kalama mak dan na uy matana na tamay rumpu. Na ang kaki lele o porang ya imangi ada kuya ko ang kataw na ibacangin na tiapa aja lele o ko kiyulo na adin na baca memang ni pak dongeta bende kimatu boleh tatutu Fatihah ya ko makkarimari na sinapa da muari ko tiapa aja lele makbusan di mutamin ladok ko de mo jampangi ki sinin na to matamalak di jamaah yang dimuliakan Allah maka aga tujuan na to maulu de gaga sengadin na telu paselang melo ipolayang melo ya uri agira telu paselang nomor siddi amaulu kenge mancaji wisi artaniya saria ya sengi siar apal bangang makanya makada yang diguru tak apal bangan na agama nalapang ajak mu putame saria apa yang natama saria mesti nak kena hukum tomo-tomalabi yang kihadir makanya dek na yamanang anu de na jame nabi tak na ijama itu bagian daripada bid'ah apa jaseng itu bid'ah teniya hukum na selangi 5 nomor di sunnah yang kedua wajib yang ketiga haram yang keempat makruh yang kelima mubah tak tambah 2 kias dengan ijmah pendapat para ulama dan sahabat tapi angka memang bid'ah karena hukumnya haram ada bid'ah karena hukumnya boleh 3 termasuk bid'ah karena haram ya na angka to masumpa subi patarakan bid'ah sanna yaitu tak de memang tunang kana jame na bid'ah sumpa subuh dorakan tapi yang angka to masumpa subuh napagan na patarakan maka manambah-nambah ilalan na ibadata makanya hukumnya haram tapi 3 termasuk bid'ah yang dibolehkan sumpah tarawih 23 rakaat dah walaupun Nabi tidak pernah melakukan tapi dilakukan para sahabat maka itu hukumnya boleh saja kita kerjakan tomo-tomalabi yang hadir. Contoh yang kedua yarfa'u tak Bilal bin Rabah salah satu tukang asannya Rasulullah yang napure mak jenne tatai masuk pada sunnah dorakan tapi Nabi tidak pernah melakukan yang napure mak jenne tatai masuk pada sunnah tapi dia nak kena jamin Nabi tak dipanggil Bilal, ya Bilal, amalang agamu baca, amalang agamu pakai, nang kami tulisan dalam di surga. Aga nasa pengulu tak Bilal, ya Rasulullah, ya napura kak mak jenne tetap kak masuk pada sunnah dorakan, tapi Nabi tidak pernah melakukan, dilakukan oleh sahabat, maka itu boleh dilakukan tomo-tomalabi yang hadir. Makanya itu Pak Bam masigi terus terang masih jatuh matu tak disandalakna. Ya dua mi kemungkinan ya kode na lay tawid tami surugah sinin na toma lebih yang hadir yang kedua magi na toma maulu dek gagas sengadin na kesyukuran kita kepada Allah nabi tak nabi pacapurang yutus rilebo na wanwalino sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin mancajiwi mapitang sifat kedo malabdi. Yang kedua rahmatan lil alamin pamasir ditujunna alangi tomo-tomalabi yang hadir. 3 ya sa pamasir ditujunna alangi nabi tak pamasir puri ko ulo-ulo nabi tak pamasir puri ko aju-kaju nabi tak pamasir labi-labi riparan na rupa tau. Ya kotomelo makgere ulo-ulo aga nasa nabi tak gunakan pisau yang tajam.
aja akama mogeri olo kolo nam piso kunru mo pake moge ki alona nataya sope na madara jukuna na tomadosa masesse olo kolo na mati to matamalabi yang ki hadir. Berarti nabi tak pamasi dituju na olo kolo. Makanya ia koto mageri aja ia kode nama tara pisota. Na ia to na masalah to matamalabi yang ki hadir. Banyak masalah yang kita dapatkan. Tiga contohnya. Ya kotomelo masarabat tua biasa ki malimano 100 di biasa ki malimano 50 di tapi ya kopure igere manue itaro ko karunge de panamate itaro ko karunge silonjo ilala karunge na mati na masissa aga na sapahan na guru ta Imam Malik maka itu hukumnya haram dimakan apa mati masissa capakna pada matu ya koto magere sapi ya panamati ya ko ilagi ripungan na melomopi matok panamati masesse na mati maka itu hukumnya haram pahan na guru ta Imam Malik tapi makanya guru ta Imam Syafi'i ya ko mo baca mo bismillah Allahu akbar mogere na mati terserah melo imasissa melo imaga maka itu hukumnya halal untuk dimakan tapi megato masalah ya na magere iti ya na de na lari iti apa megato makanan nagampa yung stasya ko te lari ko pure mo gira rako ulun na ada kode na mategere sananya tu ya semate rako ulu maka hukumnya haram makanya kagato pura magere iti lari ko iti na angka ya ko tiaki lari pak gampang nih nomoro sigi ya ko tagere telu tapetu tapati ura na pasat na pati ura andrena pati ura na di kanan dan di kiri barakat na tatari mato bate tak magere ya sek na alon na yawana ulun na tagere de na lari iti kalama pak gere na lari apa makome menurut cara na pak guronge gabay ya potese sa na pura magere iti na panarap ko ulun na maka de guru tak de na matigere sana yetu tapi capak na materak ko uli tania gere puni maka hukumnya haram to malabi yang ki hadir makanya nabi tak pamasir ditujun na olok koloe. Yang kedua, pamasiri pada narupa tahu. Angka to kasiasi compat campi pakaian nah. Ya to nama dekka maliwasan nama lupu lo mangolok yulo na bolana na bitta. Ya Rasulullah, maliwasan nga melo ka manre, mailo ka minu de ga dapat tamewat taku. Tapi nabi tawatiro de to gaga mangkay kasi. Tasidapi to ande na tasidapi inungan na. Tapi Nabi ketika datang temunya dia namelo pasar nyawa atau matamalabi yang hadir dia panggil salah satu istrinya maka daendi angka 7 baku tanri pakai ilalana lamari saya tidak pernah pakai alengnya pakai rewe nale jubana Nabi tak aga na orang iye to kasia-sia na bawe di tengah na pasae melo balu jubana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangoran ni ko tengah na pasae maka dan kejubana Nabi tahe melo ka balu 200 dinar yesenge 200 dinar kurang lebih 400 juta na toko angka to sogi mangkalinga karebay may gawaran paranna mahito darak karomana tapi sayang 1000 saya de na makina matanna maka dai iya ko yamoro jubana Nabi tak maka kau ambil dan balikan ka ala ko nasa diulaw ko pati pak ganna apadatu dinar mualyang nga jubana nabita apadatu dinar nalangi jubana nabita berarti kurang lebih arwara 2 juta padahal 200 juta melo na balukagi tapi makanya ya to mege warang parana aliwi arwara 2 juta apadatu dinar muala di pati ulawange mualya lalu kak jubana nabita kenapa? Karena pakaiannya Nabi tak membawa keberkahan tomo-tomalabi yang kia hadir. Latu yulona to butai. Megi waramparana mahito-hito darat karomana. Na pak jemar yulona matanna. Na baca salawat. Baraka salawat. Jubana Nabi tak na mancaji wipamase. Makilak matanna yuro to butai tomo-tomalabi yang kia hadir. Saking bahagianya dia mampu memandang. Saking bahagianya dia mampu melihat. Maka dia merdekakan budakna na podangi pembantuna akan mo ko diulawa syagi muli kamo morewa lo bolamu berarti napai jubana nabita napai pakaian dan nabita napanya menyamang itu kesia-sia mancaji arwara 2 juta duwina
Merdeka budak hamba sahaya. Yang ketiga, makila matan na tubute. Aga pasabaran na makila na sebab barakak pamasi jubana nabi tak nasibawi salawat tomatamalabi yang hadir. Makanya Nabi rahmat lil alamin pamasi ditujun na alangi tomatamalabi yang hadir. Sinin na tomatamalabi jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, tomelo malis senu-senungang agay bawalong mamaulo. Makanya iyo ko tulong mamulo aga tabawa po. Ha? Uy. Loki mamulo aga tabawa. Talo iya pacako ko batampurae bawa to kisok ko. Apa sila yang mamulo si bawa mamulo maulo. Di na pada. Ya ko mamulo iyalay si dudua telu guru ang ilalan na amulo ka nga ibawe rewa. Ipake makam la lando alin atau salama lino akhir na. Yasengi mamulu tomatua sikit datelo. Jadi matu penerita nakadaniga to mamulu niga to mamulu. Na maka itu na samatu ye naliwa na maka na sada na ye nale na lupa na mamulu miya pale. Sinin na tomatamala biyang kihadir. Tapi kada gurta ali barakan na amulu kanye. Ya kode mulai mali talo na silice, ya to na tusoko na sipat jak muanray, ya kode gaga talo, de gaga soko membawa, papaca na mo alam mo para kaiwi. Apa namo papaca na barakato, nale papaca na napacaka dan rita na, dong supurana te mamulo aga kajajiyang maluwa makan re apiye. Apa lelak bolanan re api bolana mak buat tengah saman lupa api mandi bolana bali bolana na salama bolana ritujun na api ada barakat na sebab papaca telo na paca kari dan rita bak bolana. Jadi selesai matu acara pasipulungi papaca na telo na talengi ustasi sinin na tomoto malabi yang kihadir maka ada makna na telo iro talo malibu alas senungang makada palibu talo iati ye sompe pungan la taala ditujud na pakkasuyang apa magay na sebab pakkasuya rio ranno iyame kewajibange maka musti to nangi tu sipak keikhlasange sompe pungan la taala ditujud na italai pakkasuyang. Yang kedua maknanya talo iro talo malibu ya koyale yang lapasangin na magalatere mundriyase mundriyawe mundriyawa mundriyase batongan na pusipa sipa na talo aja mo podi pakatunatune ripada padamu aja mo podi muangga enting ripadamu aja mo podi pakaryawe ripadamu iko to sugi aja mo pakaryawe to pedi iko to maparente aja mo pakaryawe rakyat biasa. Ikaw to pun na pangkat jabatan, ajak mo pandang enting anak buahmu, apa sile-sileman na mo, ajay na te loyolo to matamalapiin ki adil. Apa ang kataw, napay obe ka, sombola na ni. Yasengi obe ka, orang baru kaya. Pak kami matuwi na peje min recek de dale na weyewe, ada tiaje matis sakada sama naga-naga nepat diisi. Pak kami majitan aja tu orang parang isalah, itu matamalapiin ki adil. Jangan karena kau punya harta, jangan karena kau punya pangkat jabatan, na angkau ko pakaryawe ripada padamu, apa sele-sele matui aje na tawe loyolo to matamala yang kihadin. Ya ko makasamangi do aje na te loyolo, poco itu asanna. Yang kedua, posipa-sipa na batampura. Iya panamati ya ko puri makiguna. De na mati barang batampura ya ko de nak buah pak. Tite gare batampura te. Batampura de nang kanak buah pak na itapang macoli iya tu capak na tomatomala biang ke hati batongan na akiguna kiri pada tarupa tahu apa maday iya ko tomelo malampe sunga tarolalo ki pasingereng tomelo ki narampe-rampe de citawe tarolalo ki pasingereng iya ko ang kamo pasingereng na toli suri pamasena fungalatala iya na tuyaseng malampe sunga na tapi nekia mau bonco umuruk na tete guruta fandi tay guruta kalisiden ring guruta saade guruta Yunus Maratang
Urut ta Abdul Pak Baja, dek nang kairiti rupanna, tapi apa yang kalinga asanna, magi nasabari, apa ang kami matopa pidecenna nataro ripak panuay, natapulisu ripamasina kungal natala. Maka taro lalo ki pasingereng, taro ki rampe madece, ya komeki lolongan ni asalamakan, na tumalampe sunga tumatamalabi yang kihadir. Yang ketiga dan terakhir, tapusipa sipa na sokoe. Yaitu sokoe malibu, sokoe titulip tiapa aja siyama, namo maga bateta pasarangi tatasipija, batungan na pakanjaki asiyama asisumpungata, daripada ta idi pak banuay, daripada ta idi pak kampunge, pada idi masila sureng, pada idi indo na anae, pada idi benewe na lakiye. Ya kumakanja asiyama asisumpungange, maka Allah turunkan keberkahannya. Lapatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, maka napanonorang ibarakah na kungan latala langi si bawah dilino itu matamalabi yang kihadir. Maka asiyama kinasaba asisumpung, pasiyama nasaba anu macawi, pasisumpung inasaba anu mabela, maka musti malabangi pannie nasaba si di pakaswiyang kami na batuan na maraja di sisino kungan la ta'ala. Aja nasabasi di persoalan dato pada tomelo si banci-banci. Aja nasabasi di persoalan dato pada tomelo si singgung-singgung. Poli ki rinene ta Adam, poli ki si tati na matuna, gangkan na rewa pengen na maryawa na makapum. Maka aja kina angka masek di tay bembe, yang rimuwa tu bembe poli kumacangi, ya kumasarangi rito yun na kalompok na. Mali si parape, rapah si patokong, malilu si pakainga, mainga pinapaja. Sinin na tumatamalapi yang kihadir. Maka memontong peringatan maulid yang kita lakukan di siang hari ini. Pancaji patampak barakan apa masih. Nah, dek gaga iwalakangi, dek gaga ilolongangi. Ilalan na peringatan maulid time. Karena tanda kecintaan kita kepada Nabi. Dek gaga sengadin na asalamakan, na sabari, na turus syafaat na Nabi tari tuyun na palawangan na umat na ilolongangi asalamakan lino letu akhirat. Maka tentunya kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbika fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhu wal anwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wati ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, Allahumma afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.